Working President ke-6, Ubak Thomas Pasa ulah kenok, bahag ke Secretariat Administration Department kadon kejing mamsap ke besyarkai, bagi jing tungkam kalong ke bamiat kat kumki kendon. Haba kira ni gelak patai kubor ke sautrik unai luar, Ubak Thomas Pasa ulong bahalor kani ke kendrum kendram, kabadan ha kani ke tenat, Shen ke-6, kan selit ben ujor Syau Chief Secretary ke Sorkar Jela, kenang bon yok ben le kabadan kam. Ubak Thomas Pasa ulih itu bagi kenam kelapan dekat RTI nak kena ketenat ban pan ki kerteng inong tray kum ki daily wage bat kena ketenat kelak juba bakim don ni kita ki kerteng. Ulebuk kejengkeli belada kena ketenat kamnon ki kerteng jong kinong tray jongka te yano kena ketenat kesiu tulap dagi paulak ke simnai. Nama kena ketenat gayo ke bisa na ketenat pelatengka ban siu tulap kinong tray. Ulong ru bahag RTI lalap ru bagani ketenat kalayat lat yang regular casual worker scheme syajar kendai sebab kendai pun rio. Ha ke bagani ketenat kapen ken bed ya kania bag ketenat kam juyo board ya kani ke notification ke bag sorkar ke ai ke bayo na ka RCW ya kinong tray casual. Uli tu begini kinong tray ke bamnan kerteng da tray na do batau ke secretariat ndai kimdan kerteng ha ketenat. Manu bantip kisi kutulap yano bat gejing mamla ban ai kerteng kan ketenat ru kala bandai bagadan gejing tungkat kum kaman jengki rio ki berna ke bor ong syo muni undang yalam jeng ke-6 kini kita play kiblat thung kiban khos mandat keteng kimna keteng kibreta ka sumia kuma kalau ni kira kering nado paskan ya kan cepat nado kan tahu ya sekarang mereka jadi mentara bahwa kamdan ka keteng na jogi ha cepat jadi mau apa ni ipin lengo kayak kita kisi tuan belum ada cuma tario ada kilong hek ramai kisir tu tulang ibahi macam ikan wan teri nonton ikan teri tu mana wanti berita nampak ke sistem mereka hakar pun teri penyaikam di sorkar lada ke sorkar ke situ lah dia nunggu kali benar ke kerteng bak kosong nunggu orang lagi ya keturang tu kini ke situ bak kerja kamu berdekat dia pada option ni kan dia suruh orang suruh siu dalam cash. Ini berdoa pada apa minton ya kerten. Jom kita ibu kita mengingi di situ lah. Ini kali kebayang mereka. Pak terus tanya kau, Pak kadang kaji mangsa daki pau lah simnai. Hak tingkat department. Bagi kali lembaga siti. Hingga part ya chief secretary. Và chim khai thì mình ta khẳng và nhìn khối vậy này là bám sát tổng công thì bắt đầu là trong số cá của em. Mentara minimum wages at the scale sampai 541 per day. Kadang sebenarnya dan posisi asal saja approximately orang kata. Lalu tentang si sebab kinong terai. Kita kibalik si ke SME department kom minton kerja. Ini ketulang misi. Kemudian isi berai dan kikau puha. Kata bisa. Kaba ke SME dulu periode apa finance department. Dengan lo kau bakalan ba ka department kan om hoi interaction dengan bisa nak sontak. Dia dong isi pada ngilak begitu. Dia dong isi ngimlak begitu. Tekan ni kalau kayak mau ngesap. Ban kau kena kai kau kau kadang macam bangsa kau apa mana? Banda kan dia kau ngindung sontak. Bat kumbanglah start di telan harus mendalam. Kerana lagi beliau pada kita berkati. Kemana kita bentar. Tin syak ustaz kat bukai bat bentar wa lain wa kaji tu kam angkir lalu dia ngimlak naik ten merkalahan lo mau nunu dia bodan apa untuk kat momen mau untung dan beruntung keten pi harapan dah kan dia boleh dia bahar apa boleh kan kata hakasin doa asin kita siapa yang boleh kalau tadi itu Bakatan kajing bangsa kayak kesatuan, bat kajing tungkam, tanung itu kiba kesojan, kiba ying, kiba sel, perjuangan. Bakatan dari Persia yang akan menukar rukun mereka menjadi transfer